drone view of the khang ngay dun drone pakala na may ni siko drone view ni jangi beef curry done. Hello, ngasi de san thongai ge edik sanje kami yu ko si to wa chat long thongai ra ge kamai thong yu yin la kyo ai yam hong thong san ku thong am lei tu pi che ina hang do dum lei re baksa le me kra si ko kadang li pi e do dum baksa re hai ta re sal le so san thongai ra ge ngong ngasi de khut oi ye ngoi ge sak ye ngor Sini soyum miron gitu ini soyum lere, morok lere, umurok frozen, ngari lere, alu lere, tadi kesu apa hani ay lere, sini sangi, garlic lere, ginger lere, onion lere, kesu amna tadi maya anta sian nadi koi, aduh segi kang sida thongai rasa isi mara apa yang pawa kang ni se, pada thongam ni sida sahaja. So let's start cooking. First I'll put oil. Next I got here machal. This is from Manipur. And I got some jira, unground jira, like what to say, jira mapum hai tae shilere. Next ako gi bell lip lere. Bell lip se ani hapsal lage. First of all, I'm gonna put some jeera, then a bay leaf, then I have this onion, this is the beef. I already pressure it for 5-6 times. I'm cooking with bone only. With bones is more good for me. Beef without bones is like so boring to eat, and the taste is more good with bones. Then next I put garlic, ginger, machal jakra hijalasi. Let's put some machal. Jadi sahap celaji. Yang kuina di ngok dos ya ada. Ai mulla bane ba saje. Sumaina khagot pirani. Ngakhtang lerga morok machu hapsalase. Morok machu khra hapsalase dode. Turmeric powder. Krakan ni machu je. Shikra khai bira je ha. Mau manaba. Hajan birani ziki morok masu ke kada adoi kra mokhai rage morok se sahan na baje na khanbada frozen gi umorok to ma hapsal la ba adoi je dum sa do male
Sisima khara khui tawum yaw siena hapchalla adugane ko koigi sai phut khibagi mahi do sije si mahi ai ta sije dum khara hapa ngau tini ko si do kino siena haw bane laita laina ma chai na si peso ga chowa camera chan dab ji dane ni ro ma phut tur ji alu samar phu ma hapsal lani adagi umurok sima hapsal laba sida lere nakanda irom bagi sing hapsal laga dax lang phuchan raw sima pa ma cha mai na thong ma thap pa thara pa me ba ko pi di yang harau ni kang heng wai harau ni harau roi pi na harau ni harau rem tai bi ro sile to saugal li si kang na ngok tharak ke wai mai ji am yaw ri haw roi wen jang ji ko so ngau bu da mai kha kangjal le ko kangjal ni na si gi se kra khai bi ra ga san ye na di kha toin ot pi bes mai na ko gi mapon kha ta na ba ko wow manam ji nung si re ka no ge ko gi umro hap ke ba ge manam ji khang ma roi khang e video da de video de manam muk tha dok ya no ai dong mai da dam ai gi manaba puk chau ba jing lao charge lao masang gi kau di ju kau tre hojik ti lao charge lao video do kau ge cha lor kan khang no jang ji am di haw ni ba hamra do ko toina sum cha khala ba sum ma je adai na sa di ya ra sum ke dam to khala ni ai ji yang ka kam da re ba do ge sa ba ho rai ne ba aduna ko jik na tang ngawar se ma thok tor je ngawra ga ni sai de gi cook se kana no nga yeng ning mom pom je ba cook se ni ko sai ni lo no si cook se mai da ne haw ni de ko sile last stage ne ko ai de aroi bagi special ma lai ri bai khut tau je ai na ko ma sai gi jira ma pum do tang sugai re ba to aduga sai san bai ta re sai san biraga dam that pya re injang je sil loi re se tau re so zik injang lo re aroi bagi kena se mam yengo jang lo re sida thal lage hi party mam sile re to jigi san do yam chawe de go noi ni ide irom ba le re chak sile re haw reng ge koi irom ba sima le re ois đi tàu đi khang hình trang yeah anh thùng nào để mà tikchạy xe anh đi hỏi nha anh đỡ yên thì khối đâu thì có sao là nè ở đâu mà em sau biết đó nó có học dần là ghê đúng ok cho về út cái cho là can thing rồi mà mình được hi boss ma'am em muốn lắc chơi đây cô là một phèn đua kìa em cha vào lùa gan được quả coi con phèn bây giờ như nào bây giờ anh thăm bio cả không phải sẽ dùng ta em nó phao nè coi nupi áo rất là nupa tôi với mông lấy thế adu ti dum noi mother hoina loi phengam de ne ba duna noi ju dum phengjal lo ka su kai de kon pheng da kem ta nupi ol loi hengwai ko noi darling na la sak thoga na kon phek tok ko kem kai de ba di mating ni ge no adu ne ekta nupi na ngam me hai dong na te ba da ke sak ka dum thong bi ba ma ta su kai de ai di dum tau dori
Nupina ngamega na kay malude. Pating pangnawni. Da hujiki way da dino yum da lay na dum kon phengba khotpa dum mating pang pe ai ba. Mayam tom dong wali da noi lamba. Ado ai yoi di tawe. Mayam phai. Tau sang da ne. Kon je moi ka na pheng ni leite. Ko ju pheng be ai. Adu ni hai ni point je te internet te. Mayam ne na gan ta mani. So ko di kon je ka toim pheng ni na. Experience pa lay le. Sak thong ba kon pheng mo je. Adu ni mayam. Asigidudi koi san haidare kara kansa thonga ina video ma sum sema pane mayam ju dum sal leiro aduga hojiki style do thongbio aduga sasal lo hawrem bio so lore asigidi sida lore so good night guys, thank you for watching.